Sibulisa namhlanje igama lami nginguSida Mstofile kwaSimphiwe Molefe Properties. Silapha eMdantsane namhlanje sinevinki esinayo. Cela nje ukubonisa umphandle walendlu nje. Cela ubone nje. Okay. Now, uyabona kapha sine entrance eziyi-2. Nansi entrance yokuqala. Then xa ngumuntu onemoto nansi entrance yesibili. Cela singena ngaphakathi. Uyabona apha phandle nansi aluminium windows, aluminium doors. Nankuya noJoJo tank wakho up and sikhona nespace apha ngaphambili. Toilet yakho elapha phandle. Now singena lapha phakathi ke nali icango lakho, aluminium up. Nali kitchen lakho. This is your first bedroom. Salubone nje. Then now it's the second bedroom yakho. This is your second bedroom. Salubabonise nje. Uzobona nje apha ngaphandle. Now sikhona nespace up. Now apha phandle kukho flat eziyi-2 still in work progress. Nali igumbi lokuqala. Sasonde nje kancinci nje. Apha ke ungayisebenzisa le ndawo for i-toilet. Then you have another bedroom apha kwelicala. Now, if you want more information concerning this property, you can call us 073 271 2589. You can follow us on TikTok, on YouTube, on Instagram, on Facebook, Simphiwe Molefe Properties. Thank you so much. Like and share the video. Enkosi. Thank you.